Nakon javnog protivljenja uvozu i prodaji genetski modifikovane hrane, ukidanju autonomije Vojvodini i oduzimanju imovine prezaduženim porodicama, pokret Dveri Srpske pokreću do sada najveću kampanju "Ovako više ne može", suprotstavljajući se ekonomskoj, zdravstvenoj, porodičnoj i državnoj likvidaciji koju sprovodi vlada Republike Srbije, rečeno je na konferenciji za novinare ove političke opcije u Boru. Dragi sugrađani, vidimo da se talas nezadovoljstva protiv stranačko-parazitskog sistema širi u gotovo svim okolnim zemljama, Italiji, Sloveniji i Bugarskoj. U Srbiji taj komplot parazitskog sistema čine kako stranke na vlasti, tako i stranke opozicije, jer kad pogledamo, svako je sa svakim u vlasti. U tom svom delovanju, antidržavnom, imaju neograničenu pomoć gotovo svih medija sa nacionalnom frekvencijom. S jedne strane, oni nas uspavljuju nekim turskim sapunicama, velikim bratom, farmom, a s druge strane, država nam je sve manja i manja. Krajnje je vreme da neko banana vladi Republike Srbije otvoreno u ime srpskog naroda poruči: ovako više ne može. Jer prodajete Kosovo i Metohiju, dozvoljavate prodaju zemljišta strancima, trujete nas genetski modifikovanom hranom i semenom, dozvoljavate separatizam u Vojvodini i Raškoj. Zbog svega ovde navedenog, Dveri pokreću kampanju "Ovako više ne može" u gotovo svim gradovima u Srbiji, a u subotu, 6. aprila, pozivamo sve sugrađane na veliki narodni protest i porodičnu šetnju na Trgu Republike u Beogradu sa početkom u 13 časova, jer je krajnje vreme da neko vladi Srbije otvoreno kaže: ovakva klisnička politika više ne može. Pokret Dveri razgovaraće sa nezadovoljnim političkim i socijalnim grupama, svim rodoljubivim organizacijama i intelektualcima u zemlji i rasejanju u cilju stvaranja zajedničkog opozicionog fronta i verujemo da će Srbija 6. aprila postati deo velike evropske porodice uličnih protesta protiv političkih režima koji su deo ujedinjenih monopola, zaključeno je na konferenciji Povereništva pokreta Dveri u Boru.